Osa, ta increíble kung hindi no por mira e cos robes de nang mesaksyonan e toch nang pomira e robes de sundi abo ku hopi biata ser causa panames. Nang pomira ku claridad absoluto e daño of e cos malo ku nang takere ku abo a causa of ahasi. Pero nanta incapaz de nota of mira e daño ku nang mes a provocar riba abo. Na nota mira e bianang kubotaba timpasensi e chance nang kubaduna nang komba guli bodolo komba purba compronde nang. Pero lamentablemente gente por justificar nang mesaksyonan pero nunca es un diabo. Sinahasibu dolo tapasobra ng tabatin ang motibo nang sinang aganyabo e say tapa un bong kausa. Sinang ahasibu danyo no tabata ng intensyon. Pero laga si ta abo defendebo mes. Si abo kanabay. Si abo pone limite e ore si bota egoísta, bota cruel, of hasta bota injusto. Pero esa kite cosa importante. Justicia no tabinda en forma de disculpa of reconocimiento. Timbia e unico justicia como poduna bomes tapa stop di spera kunanta compronde pabo. Stop di explica, pabo stop di malgastar energía di gente kutawak solamente y únicamente lo que ta kumbininang. Sige biba, isa kubonote monster kunanta purba di pinta kubota. E gente ku di verdad que conocebo lo mira más aleu di e bullshit kuta servisa. Anto pensé,